Kapitan Inteng! At ginatang yung adagang kail, panay taltalon sa amay. Una, hinla ko kanyak ti gayem ko ti dagana, ta mapanda ijay arimika. Agyandan ijay. Oy, limawa man nga rodin ti dagayo ang kail. Sayang bet. Nalaka mo ti panangila ko na di banatay. Iso na lang tadi tamit kabang-ibang apuraw. No pa nagtatalon kat medyo adayaw. Ipatalon ko. Ti maapit ket gudwa. Ay, mabalin matkit niya ang kail. Urahin nyo lang ang tibingay yaw. Ang masapol ang mapagtalkan ti ala mangtalaw. Jay di naklukuin. Wala ang kail. Tadamit dagiti katalunan amang lukaw. Inteng, nakapili ka din no asino ti alam a katalunan ta iti kagatgatang mo atalon? Saan pa'y nga ron? Kuna jemay sa agayem ko, anaadda-anda kano iti katalunan asaor. Apay asaor? No kano agapit da, di na ibaga kadakwada. Ah. Into nakaapit da, iba ti dati pan nakabingay di akin daga iti kataltalunan. Na, kasano nga mo takindaga no mano amin asakaw tinaapay. Dayta nga rod ti imbagak iti akin daga. Ay, nadamag na laangan, abasit ka no ti inted da akas bingay na. Ay, madi ah. Rumbeng nga ibaga na no kaano da nga agapit. Tapno umay ti akindaga. No nasayaat kumaatao, uray awan di akin daga, jay husto kumamot abingay ti ited na. Kalkalpas mo ka di anak sakada, Maray. Adumot tilakom ita. Wan, Maray, nga mas dawak tangin mato ti presyo dagiti daduma agagatangan. Nang runa ti asukar. Nangina manan. Ay na, basta ngumato ti presyo ti gasolina, sumurot met ang ngumato ti presyo dagiti gagatangan. Ay, Angam no, bumaba ti presyo ti gasolina, di met nga rod bumaba ti presyo ti gagatangan. Good morning ko kumaray. Ah, Anya nga iti baro ada magita. Anya kumapay ngay, marituyang, ti ingingi namanen dagiti gagatangan. Ah, ngimi na damanaan. Sapay gumatang ako may iti asukar. Day tati number 1 ang imina. Kaya't mo asawan. Ingi na mait maray. Ay, kat syempre isorot ko mat iti presyo. Kapiyak ko ma, ang awan mo't asukar yaw ang kail. Urayin ta napanggimatag niyan tayo. Ta uray siya ket makakapkapi akmahay. At ka din nasarakan yung katalunan yaw. Ay, awan pa. Ay, pagsaritaan tayo tunay ta no sumangpet ni Anten. Mga numabayagan day jay. Nakita mo na paninanatuyang ijitersina. Awan man nga rudin ah. Nagraranada man ijayan kaag mamaritis da nga kukumaray. Siya pa'y nagraranada at alaw kat kaslan na bayaga dita nagkikita. Ay, nasa umon. Ay, napo, tila matangtang abda. Da kayumit nga glaklakaw. Nungumina ti asukar ita. Ingi na yumag ti ginatang yu idi saan pa'y ang imina ti lakaw. Na adan samot kayat mo asawan. Kas kumaita. Day ta asukar kat saan mat ajay kagatgatang mo ita. Tajay pa'y laginatang mo idi saan pa'y ang imina. Ngam isurot maun iti presyo ti kagatgatang mao. Ay, wanan niya. Saan ka day nga dapay mutlakom anabati dito, isakbay nga ing kanagsakada. Ngarod amaray, ngam sigurado nga ingina na amin nun. Ay maribanang, pudno ka di ani kapitan, tinakagatang itinalawa at talaw, di takabangibang apuraw. Ay, wan, marituya. Nagbayag ka mo ito na napanggimatang iti asukar? Ngimi naman nun ti asukar. Anya, isulakit yung obrahan ng timang pangpangina iti gagatangay. Sa orno maminsan dagiti aglaklakaw. Nunguminan ti magatang, numapandag sakada. Ingi na damutan dagiti lakuda, uray saan pa'y angimina, idi napanda sinakada.
Ay, ngumina amin na nabagatan. Awan pa'y lumaka. Ang adabaro adamag ba daw? Anya ko mamananday ta nasagap ti Marites. Saan amaritis da itaw itapudnaw? Amam, nigayam kapitan tinakagatang di tanalawa at alon di takabangibang apuraw. Anya, ni pare inting tinakagatan. Bagpaiking ka paray. Nakagatang ka manggaya man ni tinalawa at halon ma. Saan ngamin anangin ati panangila ko na kanya, tay gayem ka. Iso binili ko na. Ay, no siya ngawan makukwarta na. Akin nang inalata paray. Naggasat kan paray. Kaano ang mga taya makagatang itinalawa at halon ka. Ay, adam bangkag mo. Medyo nalawa mo. Ay, dumalat na tinalawa at halon paray. Apay kaya't mo tiyagtalaw. Ay, permi paray. Ang awan mo nga ron ti talunag. Tawan paggatang ka. No kaya't mo. Sikat ti makaamu iti abuno kan pestisida. Ha? Sikat ti mang talon ngam gudwa ti bingay. Siyak ti mang pakan kadagiti tangdanan nga agraap kan agsaka. Agpaiso paray. Ay, nagsayatin ngay paray. Na, aging gatlapayag mo ti katawam ita ba daw? Anya ti pakaragsakam launay. Amaw, nga orisi ka. Maragsakan kamay, tuyak. Anya ka di day taya, ibagamon Nagsabat kamay, kani nagwapo akong pare ka Kapitan Inteng, tuyak. Na, itaman pa nga ibagam anak gwapo ni Kapitan. Sigud asaan mo nga awagan iti gwapo. Awagan pa'y no daduma iti batingteng. Imbaga na, atalunan ta ti kagagatang na atalaw, di ta kabangibang apuraw. Husto ka di tinangagkaw? San ka di amang rabraba? Ay, pudnula unay tuyang. Saan tan nga gatang iti bagas? Aglako tapay iti erek, no tumama ti apay. Ay, nagsaya atin adamag day tabadaw. Sumaya at mutlangan ti biyag tano kasta. Nalawa talaga day tuyang. Raupan ta, no panagraraip. No maapit ti pagay. Komporminto latan ti mula ta. No saan amais, manay wano tarong, nangina amin dagita no ilakaw. Nagsaya atin ni kumpare. Tasyak tinangyawatan na iti daytoy atalan. Mulaan tapay nga rud ita iti mais. Inton umaya pa nagraraep, raupan ta. Patrakturak, tapamulaan ta iti mais. Wan ba daw, manipod ita, agbaliwin ti panagbiag ta, gapoy ti daytoy atalon. Laki dia, no aglako ta. Saan kanton amapan utang dita? Umanay pa apakyap, apaam no singirenda ka. Gapo iti utang mo. Nang runa day di abaak ka, kanayon nga agsingir no adda utang ka. Di nala urayan ti panagbayad ka. Kasanaw, kit manukano abulanan, hindi ka pa lagbayad. Nasa umot jay gayem ko dita kabangibang apurok. Nagpipintas ka no timula da pari badong amais ijay talon. Ay, uwin ka nung nga rod. Apo, mayat ka no. Sigurado, mayat to ti apay. Kuna da mabalin asaan bumaba at 30 asa ko pinusi amais ti maala da ijay. Ay, mayat kayam ti apit da ija talo na. Ay, adda mabingay ta. Isak mo ti nang iti igatang na iti abuno. Kaya pag-spring. Imbaglakit din tasika tinakagatan. Ay, pagyamanak nga ron da ija agayam ko, tain lako na kanya. Nasaya at nga ro dayjay agayam mo. 32 asako ti pinusi amais tinaapay. Inkaibaga, taipabunag ni Kapitan ti bingay na. Ay, wala. Sigurado, ani kaanakan na ani kwaraw, timang bunag, babay ni ti tricycle na. Kalpasan na, ibagam iti bayer ti mais nga umay namutin gatangan ti bingay ta mais. Aguray, kailasin ko ti bingay ni parinting amais. Sigay, ikabil mo di tabandat daya ti bingay ta, di tamut laod ti bingay da. Ingka nga ro din mangisagana ti merienda ta. Tanabannog ta, nagakas iti bilag a pinusi amais. Malatan nakgumatang, hay nagpudot mo't ngagpaisaw ti panawag. Ay, mano amin asako ti nabunag maw. Walo asa ako ang gail. Ang damin dito yan. Walo asako.
Ay, imbunag mo ka di amin ay. Unang kail, awan tinabati ijay, nalakami na. Ay, ada ka di pa'y maisda pari ba daw? Awanin ang kail, ginatangan ti bayer Apay ngay awalula ang asako. Kung nadaan na pintas ti apid da, ta saan bumaba iti tarte asako? Damagan yung tuwaki ni tata ba daw ang kail? Saan anay tatamabadong ti pagdamaga? Ay, adto lang makaibagay, ti pudno. Kunadje amok at 32 kano asako tinaala da pari badong. Tarte to? Kasano nga amuda? So kano ti tinangdanan da akadwa da anagakas ken nagbunag iti imbilag da. Ay, kahit naasawan. Lino ko data. Anya pay ngay no di kasta. Ay, sanda nga inted ti husto abingay. Nagsaya at kadakwada, lukon data. Ay, madi Ay, katuan makita, nulukwan data pay. Agbabawi dan to, numang luko na pa'y lang. Aplayan si Sama di ginatang mau, marito yan. Ay, wuna maray. Basit nga min ti ref may. Iso asino katak iti dakdakay. Inton umay manay na panagaapay. Jay balay mimutang ti dumakal. Talaga amayat ti apit iti taltalunan nyo Una, ay aglupos mo dataon iti rika. Kanayon lakit din arika. Una yun, ta aglupos. Apay, ulag nga aglupos. Agsukat gayam, di kaslabo la aglupaws. Sa bagay, kaslakas tamad kiday. Madamag kuman. Ado kanuma tinaapit yu amaes. Ay adamot amaray, imbagla asukat ti gastos ken bannaw. Gastos. Saan ka di agastos ni Kapitan ti amin nga abunaw ken pistisiyaw? Naggastos kami mo't tajay kinkinan mi ngay nagtrabaha. Gimatang mat ni Marito yang itirif na, Maray. Ay, imbag pa'y kenkwan tanagpabaro iti appliances na. Ang siyak, di pa'y umanay dyan naglakwak nga igatang ko iti basit man la kumaaref. Anya? Saan ka di agudwa titulagan yo? No kukwam amin ang mausar, Maray. Ay, wan, Maray. Jakman mo kadakwada ka ni pari badong. Ay, nay, baliktad sa mo ti mapaspasamak, Maray. Di mang taltalon mo ti bumakbak nang. Ay, kastan Maray. Ay, jak maawatan. Agtaod mo't kada kami amin nga usaran, takunada nga awan igatang da. Agridam kayo, Maray. Awan maluko, no awan paluko. Kunada nga road, Maray. Dandani manan pa nag-aapit iti pagay ang kail. Adunto manan ti irikyaw. Ay, bareng Sapay kumata saan nga agbagyaw, unog nap tapno maibilag analaing ti maapit nga irek. Ti panawon nga agbayso ti kalaban dagiti manalawon. No agbagyaw, kasi da madadal ti mulada. Numat pa nagbibilag iti irek, kat saan nga ginay, parikot manay. Ay, bareng umay ibaga ni paribadong no agapit da. Uno agpatilyar da. Adda na damag kaw. Saan ka numot husto tinaitad kada kayo abingay yu iti mais? Uwan ka nung araw. Dagito yamin dagiti bingay yu nga ire, kinitataba daw nga kang. Ay, mano asa ko amay. Nagdamot kinsi asakaw. Kita kwan, padasak nga ibagat. Na, kapay ngay. Ay, naglagan ba? Anya ti kayo tuwa sa munang kay? Nalagan tayo ire? Saan pa'y abagas? Ay, insang pat ka din ni paribadong tibingay na iti balay da. Unang kay? Ay, impakumbuy na kadagiti tambay. Ay, umay ka ta inta iti balay da. Anya ti aramidan tayo iti balay da? Basta sumurot ka ta, mapantay jay. Ada kayat ko maduktalan. Ada kayo mo't paray. Dagito'y kaday ada iti arubayan niyaw, tibingay yu kanyak.
Ay, un paray. Ah. Akas makita may. Parihas, tibingay. Pagkadagman. Hop! Ay na. Mayat ka de, no ibagak nga agsukat ta itibingay. Kukwam ti anda iji balay, ta kukwak na kita. Paray, anya ka diti sa sawaman. Apay ka day, paray. Idi bagkat ko tibingay ka, naglagan. Nagaduti taot na. Ngamtoy kukwam, nagdagsain. Ay, saur ka Ay, Dinak maluko. Paray. Ipabunag ko ta iso na ito'y tibingay kon. Ta agsukat ta. Kinsaanin asikat ti pangipatalunak iti talon ka. Sus. Ay, kuha paray. Ipatalon mo mula nga ako makanyak. Ay, kinaasyan ka iso ngay patalon ko kun ka gimlokon na kaya. Pati jemais. Linukunak. Amok no manuti apit yu ijay. Ay, kuha paray. Pakawanan na kuma. Ipatalon mo pa yung makanyak, paray. Saan ka nalukway? Ay natatabadong, saan ka ngamin amang luko? Tapno mayat lata, tigasat mo. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon, ado ti pakitangdanan nga agsak ka nagraop. No dagparado ka nagparap iti talon na. Mayata kamang kontrata, tuya. Mayat nga agpaysa. Kontrataan ta sa tamangala iti kadwat ang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontratain tamanlangan. Napartak ka may ngagsikakay. Wen, ken mangala kamutan iti kadwak nga agsak tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Agit mo na. Adayamot agigamit ti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasam mo ti mapanagpasyar bareng adda agpakontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Ay nahapo. Panagtatalon ngam agsakit mo ti tumeng kan sikat mo. Pero timing da ito asakit. Itapay mo da pa nagtatalon na kastoy. Jak makatalon na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Ewan ata jakmet kabailan at talunan ita. Makatalunak to siguro inton umay atawin. No saan ako maroti kasasaad ko. Ay kasanumot nga men. Ay na. Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Tapno saan ko maakumaro day taas sakit mo. Noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo ka di amapan iti barangay hawlang kail? Ay iyanos ko ti mapan madamdama. Agsaro ko na kung namapan Hintay yung harudain. Tulungan kayo tani marigatan kayo matamag na. Ewan man. Sikan ti pan nakasarokod ko. Mayat samit no agsunglasses ka ang kail. Agsaro kaod kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada iti ilay. Ay agtad na ka. May katla ti sakit ti sakak makita. Ni Uncle Mat. Raba ko lang Mat. Intang harudain. Inta ko na adayo ka mait. Umasidag ka basit Gaya man niya. Musigay. Umasidig akong kada kaya. Anya day tay tsura yung agpangamay.
Kumpit ka kini kwaraw, paray. Ay, ti maro nga ron ti sakit ti saka ken sikit ko. Ay, jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na, paray. Ha? Ay, ipakontratak nga ron ken kadya may sadiso paray. Kaya dadumangay adiso, paray. Ay, isa runo yun ton Ay, saan mo mo't ama paggigidan? Ay, kit pagtulagan ta nga ruday, tibayan, paray. Ipakontrata yung kayam di may sadis nga talon niyaw. Napaya di yung imbaga kanyak, ta nagsapulak iti kadwak, tada kami langan ti mang kontrata hanggang. Kunak no di mo kaya't akontrataan. Ang masino nga ti kadwa mo bilang. Di kadwak ang talo da. Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrang. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadag iti kakadwa matanaw. Sige, tamang tulag ak iti kadwak hanggang. Mayat dalakit day, tanalaing agsak ka dagiti asawa da. Bala, si kantimang birok iti kadwam nga agkontrata. Reglado hanggang. Rugyan mi adagaw, ni agaradaw. Impakontrata kanyak ni parinteng, titalon na iti laot, tuyan. Ingka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. Nung nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun ken pang merienda tapno mangteg. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukwartata ita. Iso nga rod nga ingka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka atap no mangteg. Wain, mapanang nga ruday. Mangtid mit siguro iti advance, tagkumpari kami may. Una, agawaam, tay nakgumatang iti naimas amasida no maisangpet mo ti ited na. Nakaumay ka met, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain? Kahit mangalak iti advance kumamaray. Iti impakontrata ni parinteng. Halika din amaray. Ited ko ti kagudwa ti nagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti udimay. Ay, agyaman akmaray. Ay na, kasapulan mi nga minunay. Mala, inakon maray. Wen pare, angam aguray ka. Ay, Ah, rinugyam ka din nga inarado. Ay, uwan maray. Inaradok itay. Nasayaat nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun. Mabiay tayo, malpasay. Adda ka di intedaken ka ba daw? Inted ni Maribanang, ti kagudwa. Ited nanto kanaw, ti udi da, inton malpas ang marapan. Mudtoy nga rudan tay nakgumatang iti naimas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangek amasida. Bumatang ka iti kukod ti babaw. Pinapaitan na baka. Imbag lang at dasidain ta, mang talon iti talon ta. Una enta atalunen at italon ta. Ay, katwa na. Ay, katalon ti sabalay, ti unahin ta. Unahin ta pa yung ti talon ta. Sakbay at italon ti sabalay. Una, ngem kasanon ngay, no sumardeng ti tudaw. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda. Nay, adun sa mo ti kwartayo itamaray. Adda ka diin lako yaw. Ay ikwa maray. Tangdan ni badungkaw. Imbagla a pamigsa na met nga agtrabaho tapa nagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. Iso amasapol nga danaimas amasida. Tapno napigsalat ta ti tao nga agtrabaho. Sige, mabitlaang tay nakalaan ti gatgatanga. Adto'y ti bayad ka umaray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti sidaunda kanung agtalaw na. Ada siguro tangdan ni kabadong, tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan ati kagudwa abayad ti kinontrata da atalon may. Isu matlagayam nga ada kwarta na. Bareng malpas da ti talon may, sakbay asumardeng daytoy nep-nep na. Impakontrata yu amin kaday kan ni kabadong ti talon yaw. Ay saan, mare, jay ladad duma.
Ni Kwarog kan tidaduma atano tinang kontrata mo't iti daduma. Talaga apa nagtatalon itan, Maray. Nalpas minti kontrata may ang Kyle. Kaya tiyo asawa, nakaraap kayo, Kwarog. Una ang Kyle. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umay dagiti kakadwak, ta umay da kano alaan ti bayat ti kinontrata may. Bagam ta umay da. Nagpasyatak ta, nalpasyon. Wow! Day tama ng Kyle. At da kumapay pulutan na tapno may mayat. Ibaga kanya antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manain! Nagsaya to ng Kyle. Inak nga ro din tiliwan ta para chikaon. Huston to no sumangpad dagiti kakadwak. Una, ibaon kumot niyan antay magumatang iti rekado. Kanarak ang Kyle. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una, no problem. Nakmat gumatang iti Ricardo kan arak, marituyang. Si kati gumatang iti arak, Maray. Apay ngay asaan ani Kwaraw. Ay, inuman dagiti ng kontrata iti talon mi iti amyanan. Nalpas da nga minan. Nalpas da ko na, Maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yumatan. Mabalin yung nga umay alaan ti udi yun, no nalpas yun. Ay itay bagakin ni Badung ko, Maray. Mangrugen nga agsardeng ti tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay, adagayam nalipatak ije balay mi, Maray. Sige, tenakpay. Nagdardaras moten api manaw. Idi dinamag ko no nalpas dan ti kinontrata da. Apa yun, Maray? Napanakla ng irwar iti istaks di tabutiga? Awan mo ni Marituyang. Ay, mas da awak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas dati kinontrata da. Ang nagdardaras met na pimanaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni Marituyang arinugyandan? Apay ngay, adi da umay alaan ti udi da. Ay, di da pa mainala. Saan pa'y met, Maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apay nagdardaras ka si Mangpay. Ayan nga tiginatang maw. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Gimatang iti Ricardo kun arak. Apay, dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. Saan aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka nung ti kinontrata ta. Nalpas ka nun ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan iji amyanan. Isungag pa inaw. Day tatimbaga na, iso anapan gimatang iti Ricardo kun arak. Agparparti ka nun ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko manday tapataw kinarak. Apay, di da laki inawis mo tan. No awisan da ka. Damagan dalaki day no nalpasan ti kontrata ta. Wala niya. Kasano nga agpaisan? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa. Ada ijay teresena ni Marikwanang ni Marituyang. Idi dinamag ko no nalpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras moten na pimanaw. Apay nga kandanda ni saan ang agtudaw. Kumaano ada irigasyon a pangalan iti danaw. Saan da pa'y nga taanalpas? Ay. Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. Ay made, tinaramid ni Paribadong. Panangluko na jay adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan ta pa'y mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarog inton bigat mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y. Tapno maamuan tayo, no nalpas dat. Anya ka diti bagay yung anggang. Inka man ijay talon a kinontrata ni Paribadong. Inka kita no nalpas na. Ariglado anggang. Itamot lang. Mapanak ijay. Kita ak nunalpasan ang naraapan. Wina, no di pa inalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang kail. Ibaga ka mapanda ijay. Nga ukudin datinwang kanarado da. Salbag na dya Paribadong.
nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Inakarutan nangkay. Ay, kumusta nga tinapanan? Di pa imot narugyan nangkay. Ah. Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kong dagiti kakadwak, tamapan mi aradway nangkay. Umay ko lang tinuang kaw, tayong kami agaradaon. Ay, mangilawlaw ang dahi apare ba daw? Nag-advance, di nagayam rinog yan. Hanggang di talon da, narapanan. Ha! Nalpasan na. Ay, my goodness, tao. Ay, mapagsasawak tong atat na. Inakaw, tama nga no makauna dagiti kakadwak ang kail. Ah. Itay pa nga inawaga kita. Mangisagaan na kayo langan iti merindahan may. Ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradunyo. Niyang kalamay. Mabartaklada ako santi bagbagana. Hindi. Agrub-rubwat kamat, inteng. Papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Isu nga inak ijayan dakwarog. Inak kitain, ti talon ijay. Ang maamangan no agsakit man ng tisakam, no ipilit mo timapan ijay. Ay, inayadag ti magna. Tani masurunak ka ni pare ba daw? Intun maminsan, di akong agtalagkan kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, idi dumaw dawat iti advance. Ay, numaamuan dagiti ta, ti inaramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita ba daw? At damot tin agar-arado ijay talong ni Kapitan. At damot ni Kapitan ang nakatakdaramang buybuya kadakwada. Ay, wait. Dakwarog may, yung daduma at hanod, tagar-aradap. Ay, salpag kayo. Ah, Nagala kayo iti advance, hindi yung matrinog yan ti talon. Unak nun alpasan. ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Hanggang mada kayo mutayin. Ay, wina, tagsardeng tunti tudo. Kit awang mangarot irigasyon dito. Ay, kwa paray. Umayak langan makiaradaw kadakwada. Ay, saan din? Ah. May amo, tayo suda ti mangarado. Kasanon nga itinalami apauna Kapitan. Saan kayo ang mapagtalkan akat katulan? Ay, May bayan yung ti inalayaw. Limos yun tao. Ha? Ay natatabadong kananatoyang. Noan niya titulagan, masapul atong panan. Saan kat asalungasinan. Ala sigay! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ada papanan may kadagiti kakadwak a kapitan. Kita to dagiti nuangken baka, kwaraw. Sa pa'y uray sa katad, kumamot papanan mi kadagiti kakadwa katanaw. Ay, agbalog mo't temok a papanan nyo. Siya saan abalog ti papanan may, trabaho da jay. Sakmanan ti mapasubaw. Na, Apay no ibulos mo langan dagiti taraken mau. Tamakamudan ngagbirok iti kanenda. nungay sa bali ti maturong da, kahit mapukaw da. Awan tumot nga minamamu dagiti dingon mau. Ay, kaya't mo tasukatan ka chiptanan. Ha? Nagado aririn. No ada papanam siya ti mangkita iti dingon mo. Itata ibaon ka, ado ti saaw. Wane nang kail. Mulagatak dagiti nuangkan bakam. Anya, mulagatan. Dumalatamit ati kitaan ken mulagatan. Apay kumadumangay. Agpadamot amata ti aramatay. Agdan sakit pa panama, paray. Ay agpilis ka kidita, adag kasangay apadak a kapitan. Inta makipangan iti libre, ken makiinom iti arak. Ay na, nagsayatin ngay paray.
Sapay mapan kami kumakin ni Tuyang ko, iti bangkag. Bangkag-bangkag. Sana pumanaw. Di kasangay ko maminsan lang iti makatawag. Sa bagay mo kidi Mala, mapanak ton, intun sa balingal daw, iti bangkag. Di mo ibagbaga nga kuyok ta. Meeting team bagak apapanak. Kasta sige nga rin, nakagbulis. Mabiitak lang, paray. Ayan aya dyan wang kan bakay awan tay. Apay, saan nga ibagakan ka ni Inteng? No sa dino tinangi kabilan na. Saan may ita? Pagbiru kendak manang. No jay nuang, ang mga no adda ijay igid tiwaig. No jay matbaka, ang mga no ijay taltalon ti ayan na. Ingka iyalays, tapno makapangan. Sa dino nga tanga ijay waeg. Kat nagatid dugmat jay waeg. Ijay siguro pagpalpalub na kan na itinwang. Ijay ngay ayan tilibtong. Nagmanlangan. Saan lang nga chiptanod dataaw? Chiptanod pa iti dingwang. Napanan ka din ni Kapitan, Kwarog, adda ko makanuag papirmaken kwa na. Tsaka mo kagawad. Imbaga na mo ta makimiting. Ang musan ko adinamag no sa dinaw. Meeting, tinapanan na, wano. Napanmanan nakiiting. Isunto ati pagdamagan nyo kagawad. Pati siyakat madisturbaw no kasday nga adda papanan na. Siyak ti mga sikaso kadag iti dingwan na. Ay, talaga akasta, tangkel mulakat nga road. Kanayon kamot amapan mangan ngamin iti balayda. Unmat kid ding agpaisaw. Alaman, pautangan nakman iti subdrink kan tinapay. Ilistam kini angkel kao. Nabiit pa'y matkit di ang nagbayad ni angkel mo. Umuna da iti alistaan na itaabulan. Saan ka di nga may nibadong ko dito itersina, Maray? Saan mo't Maray? Imbaon mo ka di nga umay ditaoy. Kuna na nga may namapan kami ijay bangkag. Awan mo tan. Amangan imuna ni badung mo. Ijay nga min bado na itay kat adamot tan ijay kwarto. Kawatan, anang sukat. Ada nga rod na panan na ano kasta. Napanan na nga ingata. Ay unay kat da di abadungan. Mga laman nga rod iti soft drinks kan tinapay, tabalunak ijay bangkag, Maray. Dua ka di a soft drink, kan dua mo't at tinapay. May salaang, Maray. Nungay saan manen nga umay day di at taaw. Maglaki day, tayo nawis nak nito, paray. Naimas ni timplada, iti pinapaitan na kaldeng. Tidakas no mabantak ta. Asin mga ti mangitulod ka data. Ay kahit ang tinulod talata na, paray. Itulod kayo balayaw. Intod kwan, sakto might, itulod mo. Itulod nak might, ije balay may. Kalpasan na. Itulod nakman na niya balay mi. Kasta. Ay, kaya na paray. Ang tinulod na ka lang. Ay, madi. Kaano nga sumardeng deta at tinulod. Ay, katingga na mausawan na nga pada, paray. Nay, adda ka mo dito lubnakan tinuang buyay. Anya ti aramidem di tawi. Adda pa'y dakil anit bag ng igamaw. Mapanak ko may di balay dapong inting. Ngam nakita ka nagado ti bayak di tawi. Ha? Abay? Ay ayam aya day tabayak. Nagawit ka kidain. Ay ayamot ti bayak. Ala atay lutok asidain tayo. Ha? Masidaya mo ti bayak. Apay kit dinasan ngay manong. Si dam tupay ti tukak. Saan ka ti bayakan? Iyay. Ay, kayat na itabayak. Ang mga nubayak ti karagdag ita. Kasan wakarag. Katawan pa'y mutsaka kan adda pala ipos dadag ito'y bayak. Ti bayak kat sana karag. Ti karak. Addaw patasaka na. Kanawan ipos na. Basta saan mo nga iyag ija balay day tabayak. Kariyak ko dagita. Ilutom di tao. No kayat mo asiday.
Nagado abayat tinalak. Inak ije balay dapong inting. Inak iluto dagitoy. Naimas dagitoy. Kunakit din ni Manong Kwarog asan amasida ti bayat. Nagrawat pa imot nga rod iti tukak. No dumadakkel ti bayat, agbalin mo't atukak. Nagawid akon. Tamabayag pa yung madalusan ti bayat. Masapol nga ikatin ngamin ti bagis na. Tapno maikat ti kinnan na. Day, ada ka matbuyet? Nasayaan mo't, ada nga min papanak. Makaamukan dito'y saan kun nga ikandado, tada ka mo't. Unapong. Ay, ayan ka diti yakayakan nyo. Tada pangusara kapong. Iya kayakan. Ay, kita umlat tadi ta kusina sige, tama panakon. Saan ka apumampanaw, aging ga iti jak nagsublay, wan? Unapong. Mapanak lang iti kusina tada ramidak. Mabayaga kijay. Sige, tainak ngarudan. Dayjay, pimanawan ni Apong Banang. Mapana ko ni di kusina. Tadalusak dagito'y bayat. Mas talaga ti pulutan tayo ang pinapaitan, pare. Ewan kay di nagpulutan kami iti tukak, pare. Nadamag ko na jay, nga mawanak namin dito, pare. Ada naira na ada pa na. Iya dubo da. Yapon na imas. Ano ti pinulutan ko. Amom ka day, ano mapanak makiinom. Kahit saan ko na itiarak, pare. Kaya pulutan ti tirtiray. Kastaya. Isugaya narigat ka mabartat. Ay, katwa na. Sirib lang, pare. Makaadu ka iti pulutan do kasya. Kasta ti stroke mo. Pulutan ang banatan. Ay, katwa na. Tapno saan ka mabartag adana? At dayta. Naikat kon ti bagis dagiti bayat. Ipangat ko ni tiso ka. Kamatis, bawang, paminta, sibuyas, kanlaya. Ay na, nagimasan. Kalpasan na, nakagdigaws. Nasa papaymot apan nangan. Lakwan nakman iti may sangara, kagawad. Si kakadilang ti uminom, awan mo't kadwam. Kung kagawad, inak uminom iti balay dantay. Awan mo't ni Uncle Kao, tada napanan na. Mabadin latamot ti uminom, nga ureg may saka. Tada ngamin napanandag iti kakadwa katanaw. Amangan numadamdama pa nga uminom da. Isu ngayon kamot uminom, masiksika. Anya nga rod ngay. Sigurado nga dapulutan ko iti ngayon luto ni Antay. Mabitlaang. Ato'y nga rod ti arak. To'y bayad na ang mga numalipatam. Doon turay. Napanangatan ni Antay. Awan mo't dito'y balay da. Ay, inak man iti kusina. Tainak mangkita iti mabaling ko apulutanay. Anya nga ito nakaluban di tao eh. Wow! Anya nga ito tao eh. Nagbanglaw. Ay, ramanak man. Nagimos ang talaga. Mga alak iti pulutanay. Nangan siguro ni Antay. Imbati na siguro da ito'y para kanya. Ay, alakit ni amin. Ay na, adan na ima sa pulutan ka. Ay, anya nga tada ito'y aluto aya. Itala nga makaramanak iti kastawi. Lamos nga ta babasit dang itawi. Ne, adda kamot gaya man Manong Kwarog. Nangan ka din. Ay, dinluto ni Auntie ababasit alamos lang tikinan ka. Pinulutan kong tidaduma. Ha? Kasta ka di Manong? Mga anak mamat. Adda jay bayat nga inlutok amasida. Bayak? Di mo timbagakin ka, asaan mo ngayag dito'y balay da angkal da ita bayak. Tamarya ka. Apay kumamarya ka Manong.
Dinalusak pa'y tibagis na. Inakit din naggao. Ha? Awan maten. Saur ka manong. Kung namasan mo kayat tibayak. Apay ngarod nga inibus mo. Apay adinak imbat yan. Anya, kaya't mo asawain. Bayak tinakaluban dita pariyaw. Nga da kamatis, sibuyas, layakan bawang na. Wan mat manong. Agin di kamat. Kung na makariyat mo. Ngam inibus mo. Anya? Ay, sinalbag kamay. Diyak amo abayak dayjay. Naghimas mo't nga main. Inlabay mo matan iti arak. Sida kumadayjay. Anya? Ay, saan ko mo't ngayon labay Pinulutan ko laang. Isumat laang Naglabay dayjay tiyan mo manong. Apay ngamin nga iminom kay ti arak. Kat pinulutan mo ti sida kumabayat. Papanamon, Boyet. Apay arumwar ka manan. Nakagban ni tapong. Sindang namin ni Manong Kwarog dyan lutok abayat. Anya, bayag kunam. Wala pong. Dinalusak kat inlutok. Hindi may ni Manong Kwarog. Sinda namin. Masida ayamat ti bayag. San ka di asid-sidain nyo tito kakapong? Win tatukakot nga road. Ti bayak kat baby tito kakapong. Na, Anya ko matinagdumaan dangay. Saan ka di ati bayak kat agbalin tumat latukak? win matkit di agbalin atukak. Apay ako nada asaan amasida. Kuna ni Manong Kwarog akariyak na ti bayak. Sinda namat nga rodamin. Wow! Nagdadakil mo tindag itabunaw, buyait. Wen, ngamnangan kan Manong. Sindam amin jay bayak ngayon lutok. Si dami kadaapong tuy bunog. Ay, ikanak mo't buyait. No kayat mo ti agsida. Inkamot agbaniit Manong. Agdamot ngamin sadsadot mo. Agpaiso ti imbaga taadem, Kwarog. Ha? Numaminsan, adang minsan sadot mo. Made ti sadot kan nalaing arumason. Napaya sa daw. Inak pa inyalis tinuang kan baka ni Angkail. Ayan ka di ngamin ni Angkail, antay. Malimain ngan awan pa'y laeng. Na, wen agpaiso. Nagmalmalem nga ta iti meeting da nga imbaga na. Nagbayag metten dayjay a meeting. Ay, imbag din ta medyo nausawa nakbasit, hindi nakaridep ta paray. Ay, wan nga nun pare. Mabalinay nga oray santa nga agtinulan. Diyan nga tatirason ko ni Banang. Umaangot na nga agat arakat. Imbag kat inak makimitay. Ay, kat ibaga nga idinalpas ti meeting. Kat inawis na katimay sa kapitan. Agkasangay. Kasta. Ay, mayat day ta nga ibagat Kanya ngay mga dati ibaga kinituyang ko pare. Agpungtot laki di dayjay. Ta saan ko akinadwaan iibangkat. Uray ko man unang balkot ka iti pulutan ta, pangulbud mo. Kapitan kapay iti kasta nga itsuram. Nagdalos ti lupot mo ang naggapu dito'y balay. Ita, nagdulpet kan. Ay, kwa. Mamati akadipay ita a meeting tinapanam. Kwa, kalpasan ti meeting. Inawis na ti may sa kapitan, agkasangay. Kababain apaayak. Saan adakas nga uray awisen dakat ti asinuman? Hanggang timbangam kumamot ati panaginom mo. Kasta ti adanakom na. Adamat nakam ko. Mayroon ba ng dungaw? Ay, dinakman awagan iti dungaw. No kasta ti itsuram ang nabarbartak. Kunaklang kinukas kalabungo. Nagungot ka pa'y. Anya ti indaya mudom mo, inteng. Ha? Intun kuan erwar ko tay balunot ka. Makita. Kwa. Saan? Saan? Saan bungo? Ay, dungo. Kunak ko ba? No, Agda kamot gaya mo napong inting. Uray si ka. Ada ka mo dito'y kabildatan. Imbag pa'y ni Boyet. Tauray ubeng saan na pagparikutan
Angam da kayo kan ni Kwarog, laklakayan kayo, ngam parikot kayo. Ay, kwa. Apay nga uray sakit na iraman iti saritaan niya, wantay. Kasta ka no ti agpangamaan napong. No bartak ti angkel. Kasta mo ti kaanakan. Iso adi mo idatultuladen anarawot iti arak ken pulutan, Unapong. Inaklagala iti bayak ken nagbanit iti masida. May ranod tayo pay. Tuladen nyo ni Buyet. Ubeng ngam nanakam. Saan aparikot? Naawatan nyo? Ay, kwa. Saan ang tungo? Tapno di natuladan ti kinamamartag ti apong ken kasinsin na. Saan adakas ti uminom? Nulakan, amo at timbangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junren. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay di ka mapanagara daw ba daw? Kasano pa ang makamulat ha? Ay, masakit sa mo ginuan. Nabara ti bagina. San una ang makapangan? Delikado nga ron ano kasta. Kasanon nga mulaan tayo bangkad. Ay, madanagan ang ngarad. No pag-aradog ginuang, ang mga nukumaraw ti sakit na. Ay, sayang ano di ka makaarado iti mulaan ta. Naitangarod Kate. Maitantan at ipanagmulat ano kasta. Barang no rumawit to ginuang. Kahit mabalin na pag-aradong tumilain. Ingka ipakita iti veterinaryaw. Takitaan na noan niya tinasaya at nga ramidon. Why, talaga mapanak. Ang mga kidi mo no kumaro ti sakit na. Nagsakit ka no matinuang ni tata ka na, Orangkal. Manunti nang ibagaan nagsakit tinuang na. Ay, masapul mapan ko i-report dahi tayo. Ada umay mangkita iti dingdingun tayo. Unangkal. Ang mga nuadamot epidemya tinuang. Delikado dahi ta. Narigat ti awan-wang na. Awan pagtrabaho. Nagudong kayo nga raw, Tangkal. Yung kayo ag-report di Jay Ilay. Ay, umay ka Kanya nga ti pagluganak. Isungarod na dinamag ka. Awan mo't ngamin ibagbagam. Awan sa bali pagluganak at tricycle. Ikaw lamang. Nagudong ka din ni Kapitan Maray. In-report na ka dahin ti may papan iti sakit tinuang ditaw. Ay wahan Maray. Ado ka no ti agsakit anwang. Pati nga ro nuang may Maray. Saan pa yun ang makaarado ni Batungkaw? Nabayag asaan ang nagsaksakit dagiti nuwang ditoy. Itamanin day ta pa nagsakit dagiti nuwang. Ewan nga rod ko kumaray. Ado lakit de ti saan ang makaarado iti pagmulaan na ita. Gapo iti sakit dagiti nuwang. Aywan nga rod. Sapay no ipagnanaday ta asakit. Katawan lisyan na. Wan nga raw, sapay adapay matay ano ang nuwa. Day ta ti kaamamak. Ti mapiste dagiti nuwang. Hayat atay umapaw, narigat ti awan nuwang na. Nakawayway tinuang ni Kwaraw. Dito asidag tinangiwaywayak mo iti tinuang ka. Naglukmag ti kalakyan anong na. Mayat tinapanood ko Di tapuon ti salamagay ti pangipagpagudan na iti rabi. Apay nga italangan na panunod ka. Nagkapuyaki din. Tanala daw ko ang napanunan. Day, papanam kat parbangon pa ilaang. Rumwarkan. Nakagara daw. Silang may makita ti mara daw. Masakit nga ron tinuang ta, pagara daw.
Saan na ginwang tati pagaradaw? Anya ngay kung matipag-aradaw, di mo ko naasikat ti mangiguyod iti arada. Ginwang at agiguyad, apay kumasya ngay. Saan pa'y nga rod ang mabali na pag-arado di nuang tamasakay, ang mga numapistay. Ad-adda ka nga rodan nga awan tinuang ta. Kagadulaki ngay bagbagamon. Mapanakaw. Napanag. Ay, surutag ko ma, ngam nasapa pa'y mag. Silag ngamin kay, iso ang nalawag di tarwar. Agarado nga tangag paisa. Ukasak tinwang ni Kuaraw. Kay suman ti pagaradaw. Kalakyan day daw. Sigurado ang napigsa day daw nga agganas iti aradaw. Hey! Hey! Umay ka na, tintagaradaw. Kinini, saan ka nga gumak? Intakidain. Hey! Hey! Ipako ka na, tasi ka ti pagaradaw. Uray ta maladaw mo ni Kuaraw nga mapan mangiwayway king kaanwang. Hey! Hey! Na, imapunsa mo dito anwang. Kanayon nakatalyaway. Lakit makaungay. Ay, sa plita man kiday. Lupartakan natin mangiguyod di teradaw. Basta, partakam. Nalawa dagos di marado taita. Adda ka mo tin ba daw? Nagarado ka ka di mo ilaang ako nam. Katwa na. Pinartakak tinagaradaw. Pinagtaray-taray ko ginwang. Iso analpas adagaws tinaradaw. Ay, kasi tinuang lukas ta tinaramid mau. Uray ta saan ta mo anwang. Anya ti kayat mo asawang. Asinaw ta kinuang. Nakita ginwang ni Kuaraw. Iso nating guyod ko pinagaradaw. Inabangam ka di tinuang na. Ay basta napang ko yung guyod latan. Ni baga kakit sigurado adi na kayat. Tadang arun agwarwara sa sakit tinwang. Lukas ta. Pinagaradaw ti saan mo anwang. Asaan nga amaw ti akin nuang. Hanya pa'y ngay. Sirib lang tuya. Sirib. Apay ngay. Agal mo tinwang kaw. Kasla na banog unay kat bigbigat pa'y may. Ay. Anya ngay ti sakit tinwang kaw. Nabara mo ti bagina. Ay, aguri-guro sa mo tinwang kaw. Ay, masapol nga ibagakin ni uncle ko na itaw. Delikada, no, agsakit tinwang kaw. Uncle, nadisgrasa tinwang kaw. Inta ko maibaga iti veterinaryaw. Apay, natulid? Sana natulid. Agal abigbigat. Yay. Nagbara ti bagina. Ay, nung nabara, agurigor. Ay, intaman kitaan. Unang kail, amangan mo't no agsakit tinwang kaw. Ay, ayabak ti veterinaryo. Tapno saan nga agi inalis ti sakit tinwang dito'y ayan tayo. Hintay yung aruda na ang kail. Amangan no niya ti mapasama ki tinwang kaw. Pirmimot ngamin ti al-al na itay. Mangan ba tinwang mau? Kunamot jay veterinaryo nga amangan no nabannog lang tinwang mau. Isuan nagalal. Kasano kumanaban na kat bigbigat mait. Saan samot nga mo di veterinaryo ti sasawan na. Kasano kumanaban ngay. Kas makita may. Mangmangan. Arab nga Arab. Apay nga akas di tinakita kita bigbigat. Talagang itsura na tinabambanaw. Amangan no nagtartaray, isuan na banaw. Apay ko mga agtaray-taray ngay. Apay agbala. Kunamot ti veterinaryo nga awan makita na asakit tinwang mau. Tadarawot amangan. Anya ka di tinakita ti veterinaryo asakitinwang ni Kuarog, Maray. Awan kanumat, Maray. Mas daaw nga rod ni Inteng, idi imbaga ni Kuarog nga agal al tinwang na abigbighat. Anya jay kunayaw, kukumaray. Agsakit tinwang ni Kuaraw. Ay, impakita ni Inteng iti veterinaryo. Ang awan kanumot ti sakit tinwang. Nasayat mo't ano awan sakit tinwang ni Kuarog. Jay nuang may tadda sakit na, tadandanisan amangan. Anya aya ti imbaga ti veterinaryo.
Inindiksyonan da magmaray. Bareng ano umimbag laeng. Maimbagan siguro mata. Tadamat impakat da nga agas. Inakmanan agaradaw, tasilagpay. Pasitan di san ko analpas iti bangkay. Pagaradong ka di man ng tinuang ni Kwaraw. Ay kitwin na, anyapay ngay. Talaga nga iso ti pagarado ka. Amum ka day nga idinapan ni Kwaraw kat agal al tinuang na. Ipagarup na nga agsakay. Iso nga inayaban da ka no ti veterinaryaw. Nya. Pagarup da nga agsakay, kasta ka day. Kasta ka no nga raon. Kunamot ti veterinaryaw, anabannog ka no laeng iso anagalal. Nalaing nga veterinaryo ah. Imbag, tadi na imbaga masakay. Sana linakwan ida ti agkakanat nga agas. Imbag atasaan anaigalis ti dilak anang ibaga, a pinagaradong tinuang ni Kwaraw. Ay, nagarabid ka na. Iti parikot no kasta. Ilaman la tinangtang amag. Kaumam, di tangiwa mau, ah. Wala, saan mo't nga mo tinuang ti agipulaw? Mas daawak man iti imbaga ni Marituyang. Adandan ni kanumalpas ti araradwan ni Pari Badong kat nagsakit tinuang da. Kaano nga imbaga na? Idi kalman. Idi agsarsarita kami kadamari kwanang ijay tersena na. Adda nga ta tinangdanan da nagaradaw. Wano adda ka di inabangan da sa bali anwang. Awan mo ti imbaga na akasta. Inarado ni Badong ko. Kunana may. Sino nga tati akin no, iti pinagarado na. Ay, mamuat tuman. Ay tinasayaat, sa paamapan kita ang tinuang mo, no apay nga agal al iti bigbigan. Wanang kail. Sa pagtagrain, taing nakto kita tinuang kaw. Hey! Parta ka maguyo din terado. Tapno dara sa malbas. Ang mga numakita na kaning kwaraw. Hey, darasan! Saan ka nga akong makanong ah? Guyod ka kaya guyod. Tapno malpasan tararad bunta. Hey! Hey! Ganda ni lumawagan. Isublikan na yun na kayo pagutan. Ala, guyod naman! Madlaw na bambanog man yung tinuang kaw. Pinkapit-pitak. Ay, surutak man tinaggapuan titugot na. Tapno maduktalak no naggapuan na. Na, nagturong matitibangkag ni tata ba daw? Ay, surutak lata titugot na. Aging ga makadano nakiti nagpatinggan titugaut. Ha? Dito yung bangkag talaga ni tata ba daw? Kararado ti bangkag na. Ay, tingatanwang ko ti pinagarado na. Ay, maduktalak tumit lang ti amain. Agpamarangak nga awan pa iti amaw. Maminsan lang nga pakaw. Malpas taon tinalawa bangkag. Naaradon to amin na tuyan. Mabalintan ti agmula iti manay. Ay, kito na. Mang tangdantan taon iti kadwata nga agmula. Mabayag ti agmula iti manay, no duduwata lang. Sigurado amalpas mon inton bigater aradwam. Ay, kat sigurado ah. Papartakag tumanan tinuang ni Kwaraw. Tapno daras sa malpas. Mangtulag akto nga rod iti kadwata nga agmula iti manay. Wine. Nakaarado ak may laeng. Apulos. Asaan na nabannog tinuang ka. Imbag tasaan ang makasao tinuang. Tano makasao ay nalpaskan. Ta sigurado nga agipulaw. Malas ni Kwaraw. Tanalalaingat nga misaw. Siyak, tinairanaw di tinuang na at inaamaw. Apay sa pakaitaan na kariig Kwaraw. Damapan ko kitain ng kail. Ah. Maduktalak kita. No apay mabambanog tinuang ko abigbigan. Ay una, agridam ka tapno di da kalukwan no asino day ta. Agbayad iti nangina. No pudno ti atap ko ang kail. Multa tapno saan nga gruam. Ada ka di atap mo amang lukluko iti karabaw mo? Sanak pa sigurada o tadyak pa'y nakita ang kail. Ang musang sigurado day di a person. Oh? Kimatlaing ti sana mabalais. Ay, maamuak no ada mang lukluko iti nuang mo, multaan ta. Nasken amadusa, tapno dinan ulitan, ti inaramid na. Ay, umbang lang ang kail. Ipagarup siguro day di atawa na laing unay. Awan ti daga sa palimid at ilumtaw.
Sa bali man ng timulagat da ito ano nga. Kas lamakaw ngayt. Ay, iguyod ka man kita. Tapno malpasay, tararadway. Darasi man lang, tapno malpas. Sa pulitan ka man. Ayak talaga. Di pa ako panday. Apa yan? Burangit mo tayo. Di na magkatipay pakad. Sumadan. Aha! Isumot laga mamapambannog tinuang ka, oray bigbigat, ay bakbakom gayam. Ay, pangasim tayo yung tinuang mukha raw. Ay, uray ala na patugawa sinang doon na. Ay, nagsakit pa itong kukuha raw. Yamutin makatadal. Di mo ka di amaw. Ano makapungtod da ito inuang ka, kat sumang daw. Ay, gunggo na ma. Masapa, unad multa ka. Gapo iti panangyaradom itinuang ko, adi mo yung pakpakada. Ay, salbag day tanuan. Nagsakit pa iti barokong kuha sinang doon na. Ay, no sana ka na patugaw. Mga nulay ito yung ulok, sinang doon na. Agyaman ka, tasaan ka anadidbawl. Ala, agkita ta iti sango ni Uncle Inday, ije barangay haul. Anya tinapasamak pare. Aputin mo ti may nga imam ti baroko mo. Kuti may sak, di takutit no. Ay. Nagsakit pare. Oh. Hagpatulong ako ma. Tamang tid ni Kwarog iti pagpa-hospital ka. Ha? Sinang dutinuang na ti barukong ko pare. Oh. Napatugawak. Kung naisalta kak iti bataw. Nasolsol ti patong ko pare. Ina, pirmi ang nagsakit. Ay, ikam ka di iti pagpa-hospital na, Kwarong. Pambarak ko ma. Ah, Napay kumamang tedak ngayang gail. Ay. Di gayam nuang ko ti pag-arado na iti bangkag na. Ay, my goodness. ay, Ay, liblibasam tinuang ni Kwarong apag-arado pare. ay, kwa pare. Masaki nga men tinuang ko pare. Apay rumbang ti inaramid mo. Pag-aradong ti di munuang. Sikat ti madanyos tapno di ka agrawam. Yeah. Nasagtanak pa itos to. Nagsakit pare. Siyak pa lang mate. Basol mo. Isu asinang doon nakatinwang. Isu ati mo ulitin day nga inaramid mo. Ay, uwan pare. Sana na maulay. Ay natatabadong, no agaramid ka iti madi, namnamaem amakaapit kamat iti madi. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan mo't manan ti kwarta ni uncle mo. Apay ngawan, kat kao awat na iti inurarium na iti na minsan ngal daw. Ay na, nagkuyog naman ngaminan kan ni kumpari na abadong. Ay, isumot lagayam ma. Kita man nita, maluman ngam awan pailan ni uncle mo. Unaraw, Dantay. Sa dino nga ta tinapnapan kinitata ba daw? Ay, Kwarog, saan ka kadin nga agpasada? Sana nantay. Mapanmuman la kitaanan ni uncle mo, uje balay da pari badong. Awan na, antay. Pagawidem adagos, ibagam nga agong ungeta. Wanantay. Apay, sa dido ti papanam, Kwarog. Di tabalay datata ba daw kagawad? Birbiro kak ni Uncle Gaw. Jakmat na siputan alimabas ni Titersinak ni Kapitan. Pabirbirok ni Antay. Amang ano na panaginom di tabalay da kabadong. Iso ang mapanak di ta ita. Inak ibaga nga agong ungot ni Antibanang. Ay sos, agawid adagos dayjay no kasta ti ibagam.
Nagmayat ti aginom dito'y balayo, paray. Saan na ka na mabirukan dito ni Maribanang, paray? Isumati ko na. Iso ang mapalintalat nga ginaw. Muray ang patpat nagpayak. No kaya maw? Nagmayatan. Sumungan ni Kwarog. Paypayapayan nakmatan. Ay, awan paray. Tagtaga-idap mo lang dahita. Unan niya. Paypayapayan nakmitlat ta. Dito'y kalaing pare. Siya kaun ti mapanmang kasarita ka ni Kwarog. Siya ti makamuking kwa na. Apay Kwarog, kapag manayapay ka. Umay kuyaban ni Uncle Kao. Awanan ni Uncle Mau, pimanawain. Adda. Awan dito'y kunakit. Di mo ipapilit na Amok nga adda dito ni Uncle Kao. Anya kay nga ro tiraramidon day tapangis at sinilas na Ay, sinilas na dahita nagalutan iti barot, apangais. Why, sinilas na day ta. Umay kuyaban ni Uncle Kao tataba daw. Tanay. Agong ungat ni Antibanang. Angkay. At iti pangis at sinilas mau. Nabati mi Jerwar ti balay da tataba daw. Pay kaya ti agawit Kwarog. Tani. Agsyat kami pay kinipari ba daw. Gawid ka kanaon kuna ni Antibanang. Kunana? Diyak kayat. At dabay yung bagana. Anya dayta. Agong ungit ka now. Iso nga gawid kan. Apay kumano agung unget. Diyak kabuting Kwarog. Permiti unget na. Magawid kan. Ibagam kan ni Anten. Nga uray permiti unget na. Diyak lata gawid. Naragsakak amang kadwa kan ni pari ba daw. Talaga saan ka nga gawid? Nangigmunting bagak. Basta sa anak nga agawid. I don't like. Bilhi, bakin ka na, paray. Talaga naturod kan. Saan mo nakabutang ni Maribana nga? Apay kumaakabutang ka, paray. Ay na, nagturod ka na. Kapitan ko naman. So nga, ginom talat na, paray. Ningay mo't marituyan, paray. Apa ni tuyang ko, paray? Ang mga no agungat agsasyat ta dito'y. Ay, saan na nga mo tiyagungin ni tuyang kon, paray? Aya. Uray kita ba? Tuyang! Apay ba daw? Humaya tagaws. Naminsan lang ngayab ko, paray. Atan. Igatangan na kami maniti arak ni parenting tuyang. Nay, naibus yun jay arak ngayon inuman niyaw. Kita man na ibusin. Mala, ingka gumata ngayon, darasem. Ayun, sigay. Ingkan, niya pa nga tatiur uraya maya. Di igatang ko nga ay. Ay makamuka mo ito na dumiskarte. Ayun na niya. Sigay, siya kunti makamaw. Darasem. Nakita paray. Kaputing nak ni tuyang ko kunak tumay. Pilibakan ka. Ibaon-baon mo mat ikan ni tuyang. Antay, saan na kayat ni Uncle ko ti agaway? Apay asaan? Naginumda kanupay kinitataba daw. Kat no sumip ngatan. Imbagak pa nga agong unget ka. Kahit, anya ti kunana. Uray ka no agunget ka. Saan latang agaway? Kasta ti kunana. Imbagak pa permiti unget mau. Mawan latta. Kasta gayam Aginom dalatta ka na. Aginggat kay kayat da. Nay, nubugong. Uray mo lautangan. Ay nga madamad gayam paggatang mo iti arak. Mabainak lang amin kin ni Kapitan Maray. Iso nga igatang kun aday ti kakaisuna a kwartak. Adapay laang ni Kapitan, di tabalayaw. Agin inom dalata akin ni badung ka. Kunak no imainayaban ni Kwarog. Saan na mo ta kayat ti agaway? Ay sus, saan nan samot na nakabutang ni Maribanang? Nangag ko nga imbaga ni Kwarog nga agong ungag ni Maribanang. Kat, saan lata nga agaway ni Kapitan? Saan Maray? Iso nga ita, igatangak pa'y ida iti arak nga inumunda. Apay, saan ka nga agungat nga agin inom ni Badungbaw? Apay kumaasaan ngay. Kat imbes kumaamapan nagmulay jay bangkag may, nagmalmalumdaan na ginumkin ni Kapitan.
Katwan, agasam day taan na sayang nga oras ngay. Ay, mabainak ngamin kin ni Kapitan Maray. Ang apaman amalpas da nga aginom kat makaawid ni Kapitan. Ha! Makita day jay abadong. Naibus mo tente pulutan ta pare. Nay, nagbiit mo dun pare. Kinaram ka mo met ultimo tulhang. Saan ka madanagan pare? Tuyang! Apay, badong! Nagparta ka niya pare. Ah, Ay, agparti ka man ni Timanawag ta awan pulutan men. Yun ni parinteng. May sadya ka kaisunaan na bati ang manukta. Parcham? Ay, kaparti ba? Siya ti masurot tuyang. Ay, katun, ano, isuti ko na. Nakita pare. No kasano ka partang agtulnog ni Tuyang ka. uwan pare. Ay, talaga si kati ari dito ipagtaangan nyo. Ay, katwa na. Ada pulutan tan pare. Manok ko naman. Iso nga aginom talata. Saan mo na mapaawid ni Kapitan Maray? Agpatpat nagdan nga gininom ka ni Kabadong. Apay anak ko nam tikasta, Maray. Kano imay gimatang ni Marituyang iti arak. Kagapgapo na lang nga gimatang iti Ricardo ti lutuan da pulutan da. Kasta aya. Amang ano inton bigat ton nga gawin ni Kapitan. Na, kat no adda sesyon da inton bigat. Ay, kat saan man ang matuloy Ay, madin no ka na yun ang maitantanti session yo. Kat, kasano ngay nga road no nabartek maat ni Kapitan? Ay, saanin ang nasayaat da ito ang mapaspasamak, Mare? Talaga saanin na nasayaat? Apay nga ta, asaan nga ungtan ni Marituyang ni Badong na? Mabain ka no ni Kapitan, iso asursurutin na latan ti ibaga ni Badong na. Jak sa makatakdirin pare. Sabi kami nga tumakder ka, pare. Agawin ako. Sabi nga gawin ka. Nagsama pa lang. Kano nasipngat mo ti environment? Nasa papay. Agtugaw ka lang ka ni. Ni nga rod banang pare. Apa ni Mari Banang? Ako nga tumanin. Mabuting ka. Na. Nakunakan ka mabutangak. Iso nga ron nga agtugaw ka. Ta ituloy tataginom, pare. Kapay, saan ka pa nabartag? Haging ka makasawak pala ang pare. Sanak pala nga nabartek. Daanam dita. Makasaukan sa paimot. Iso may. Iso nga ginumtapay, pare. Wala, agtugaw ka. Madanagan na. Para ka pare. Sabi ko madanagan ka kanya kay pare. Gungat nga ron. Di tuyang ba? Nakita mo't pare, maminsan ko lang nga yaban. Umamayain, pare. Sa bagay. Maminsan lang nga ibaon ka. Agtulnog atakas. Siyak, pare. Siyak, tikabutay, nituyang ka. Antay, saan pa yan nagawid ni Uncle Cow? Mapan ko ka di manin ayaban di tabalay da tataba daw. Ay, saanan, Kwarog? Ay, mabannog kalaang. Makaamon nga agawid. Kit mapan ko ibaga nga agong unget kapaylaang Saanan? Apay paylaan. Saan kan samot nga minin nga agong ungay? Hindi mo lamang, Kwarog. Urayan ta ang makaawid ni Uncle mo. Saus, delikadon sa. Agawid ako, pare. Ayun, Kapitan. Nakaturong ni para ba doon? So I will go home anyway. Masurutan pa iti pagnaam nga gawid, Kapitan. Una. Apa ko maasaan. Kano saan mo't arwangan arumwar dito'y balay mititinurong mo, Kapitan. Ay. Agturong mo ijay kusina mi daita. Una niya.
Naulaw ako kun. Dito'y tiruangan arumwar, Kapitan. Day tanay. Oo pala. Sige. Agawid ako, Maray. Yes! Agawid ni Uncle Kao. Ayan na. Iso day ta magmagnaaw. Agiri-giri ka magna. Itala nga agkawid. Napna ka naginom Wan, napnak talaga. Sige, Uncle. Agawid kan. Sanan nga kung unget ni Antibanang. Ay, anya asaan? Ha? Agur uray dagiti trabahuan na dito'y balay. Ay, nagawid ay ni kumpare ngayon, tay. Di mo napuutan ang naghawid ni Kapitan. Saan? Nakaturugan. Saan kan arining, takayat ko ang mausawan ka. Ay na, nagsaya din ni Tuyang ka. Nakananos ka talaga. Tikunam. Mabainak lang amin kin ni Kapitan ka. Nay. Pwede ta pinalsay. Agluto ka? Nagsapa pa'y may. Kano nagado ti basol mo kanyak, damagampay lang. Kanya, basol? Kanya basol nga ibagbagan. Embaunak amapan gumatang iti arak. Oray awan kwartam, ako namlan asino ka. Ne. Ah, Di mo ilayat kanya dahil ta binalsiga. pinarteg di ka kay sunamanok, tapno at napulutanan nyo kin ni Kapitan. Makaungot ka, Tuyang. Talaga makaungutak. Jay Jay kunam amapan ka agmula di mo naramay. Ita, agdamag ka no apay nga agungutak. May ibabam ka day. Damdamag aglang, mate. Di mo pangur dahil ta binalsig, Tuyang. Ay, nasakit dahil ta. Tay, nasakit ka nun tisikat kan bukot ni Uncle ngagmalmalam ngaglablaba. Bayam, dusa na. Pag inanaam kanumot, Ay saan? Adupay ijay tilabaan na. Tapno inton maminsan, ammo na ti limitasyon na iti panaginom na. agsangsangit tupay ngaglablaba ni Uncle. Ay, uray pay. Di mo ngamin kitkitaan Takay kayat na ti agdrama nukwa. Bayam taaglaba. Ay na, Kapitan! Amin asobrang katdakas. Daita, tiga na ba? Ala, sige! Dinan, tiragibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.